Hanyuma reka twerekeze mu mikino. Hari byinshi biri kuvugwa hano mu isi y'imikino, hari byinshi biri kuvugwa mu mikino ku mugabane w'i Burayi. Hano mu Rwanda ikiri kuvugwa cyane ni iki? Ni imikino y'igikombe cy'amahoro yarayibaye, aho yasize amakipe amwe abonye itike yo kwerekeza muri kimwe cya kane kirangiza. Ikipe ya Bugesera yaje kunganya n'Amagaju ubusa ku busa. Umukino ubanza twababwira ko ikipe y'Amagaju yari yatsinze ibitego 2-1. Niyo ubungubu Amagaju yahise akomeza ku bitego 2-1. Ikipe ya Mukura Victory Sport yarayitsinze Intare igitego 1-0 mu mukino ubanza, nabwo Mukura yari yatsinze igitego 1-0. Rero Mukura yahise igera muri kimwe cya kane ku bitego 2-0. Gasogi United nyuma yo kunganya na AS Muhanga igitego 1-1, Gasogi yahise ikomeza kuko umukino ubanza yari yatsinze ibitego 2-0, ubwo yakomeje ku bitego 3-1. Rayon Sport yarayitsinze Rutsiro ibitego 2-0, ni ibitego bya Fitina Omborenga na Azizi Basane. Rayon yahise igera muri kimwe cya kane kuko umukino ubanza nabwo Rayon Sport yari yatsinze ibitego 2-1, bivuze ko Rayon Sport yakomeje ku bitego 4-1. Kapiteni wa Rayon Sport Muhire Keve yavuye mu kibuga kubera ikibazo cy'imvune yagize mu ivi, aho umwanya Biramahire Abedi, ariko ntabwo biratangazwa niba azaba hari ku mukino w'Amagaju uzaba muri iyi weekend. Uyu munsi hari indi mikino iraza gutuma haboneka andi makipe 3 yerekeza muri kimwe cya kane kirangiza. Ni imikino yose iraza kubera muri Kigali Pele Stadium. Ku isaha y'isa 7 hari imikino iri buze gukomeza no ku isaha y'isa 9 ndetse no ku isaha y'isa 12. Ku isaha y'isa 7 hari umukino wa Polisi ndetse na Nyanza. Umukino ubanza Nyanza yari yatsinze Polisi ibitego 2-1. Ku isaha y'isa 9 Viziyo iraza kuba yakira AS Kigali. Umukino ubanza AS Kigali yari yatsinze igitego 1-0. Ku isaha y'isa 12 APR Football Club iresurana na Musanze. Umukino ubanza amakipe yombi yananiwe kwisobanura, anganya ubusa ku busa. Ku munsi w'ejo Gorilla izabicakirana na City Boys. Umukino ubanza aya makipe yari yanganyije igitego 1-1. Richmond Lamptey na Niyibizi Ramadan batifashishijwe ku mukino uheruka muri APR Football Club, bari mu bakinnyi b'iyi kipe bakoze imyitozo ya nyuma mbere yo guhura na Musanze Football Club muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro. Ikipe y'Amagaju yashyize hanze amatiki ku bazitabira umukino uzayihuza n'ikipe ya Rayon Sport. Amatiki ni 3,000, 5,000, 10,000 ndetse n'ibihumbi 20 ku munsi w'umukino, bikazaba biri ku 5,000, 7,000, 15,000 ndetse n'ibihumbi 30. Icyo twababwira no kwihutira kuyagura vuba vuba. Ikipe y'igihugu y'Amavubi y'abagore nayo ikomeje imyitozo, aho kuri uyu wa gatanu izacakirana na Misiri mu gushaka itiki y'igikombe cya Afurika. Ni mu gihe umukino wo kwishyura uzabera Ismailiya mu Misiri tariki ya 25 Gashyantare uyu mwaka. Harabura iminsi 4 gusa irushanwa ry'amagare cyangwa se Tour du Rwanda itangire. Ni irushanwa rigomba gutangira kuva ku itariki 23 Gashyantare kugeza ku ya 2 Werurwe 2025. U Rwanda rumaze kwegukana umwanya wa 2 muri Tour du Rwanda inshuro 4. Abanyarwanda gutwara irushanwa urumva ko bikigoranye, gikomeje kuba ikibazo kubera kuzamurirwa ubushobozi. Mu irushanwa ry'uyu mwaka amakipe 4 nayo azahagararira u Rwanda. Reka tuve mu magare ahubwo twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi nta kindi kiri kuvugwa, ni imikino ya UEFA Champions League yarayibaye, aho yasize amakipe 4 ageze muri kimwe cy'umunani kirangiza. Ayo makipe ni Bayern Munich, Feyenoord, Club Brugge na Sir Benfica. Iyi mikino aya makipe yaje gukomeza ku munsi w'ejo, aho yakinye imikino
aho ikipe ya Bayern yanganyije na Celtic igitego 1-1. Umukino ubanza Bayern yari yatsinze Celtic ibitego 2-1. ubwo Bayern yakomeje ku bitego 3-2. AS Milan yaje kunganya na Feyenoord igitego 1-1, bitumiye Feyenoord ikomeza kuko yari yatsinze umukino ubanza igitego 1-0, yakomeje n'ibitego 2-1. Siri Benfica nayo yaraye inganyije na AS Monaco ibitego 3-3. umukino ubanza Benfica yari yatsinze igitego 1-0, yahise ikomeza ku bitego 4-3. naho Atalanta yaraye itsinzwe na Club Brugge ibitego 3-1, mu gihe umukino ubanza nabwo Club Brugge yari yatsinze Atalanta ibitego 2-1. Club Brugge yahise ikomeza ku bitego 5-2. uyu munsi hari indi mikino iraza gutangira ku isaha y'isa 1:45. Dortmund irabicakirana na Sporting Club de Portugal. umukino ubanza Dortmund yari yatsinze ibitego 3-0. indi mikino isigaye ni ku isaha y'isa 4 zuzuye. PSV Eindhoven iraza guhura na Juventus. umukino ubanza Juventus yari yatsinze ibitego 2-1. Paris Saint-Germain iraza kwakira ikipe ya Brest. umukino ubanza PSG yari yatsinze ibitego 3-0. Real Madrid noneho iraza kuba yesurana n'ikipe ya Man City. umukino ubanza muribuka ko ikipe ya Real Madrid yari yatsinze ibitego 3-2. ikipe reka tuve muri Champions League twerekeze mu gikombe cya Premier League, aho ikipe ya Aston Villa iraza kwakira Liverpool muri iyi shampiyona y'Ubwongereza ku munsi wayo wa 26. ni umukino uraza kuba ku isaha y'isa 3:30. umunya Espagne Pepe Guardiola yavuze ko ikipe ifite amahirwe angana na 1% yo gukuramo ikipe ya Real Madrid. ni mu gihe umutaliyani Carlo Ancelotti yavuze ko atakwemeza ko bafite amahirwe angana na 99% yo gukuramo Man City. gahunda reka tuyitegereze ni ku isaha y'isa 4 zuzuye. nyuma y'uko ikipe ya Real Madrid itanze ikirego ko abasifuzi bo muri Espagne bayiba, umwana muto w'imyaka 17 ukinira Barcelona witwa Lamine Yamal yavuze ko amakipe nka Real Madrid, Barca, Atletico ko atakabaye yibaza ku musifurire kuko abasifuzi bakora ibyo basabwa gukora kandi neza cyangwa se uko babishoboye. reka tubitegereze ni ku isaha y'isa 4 byose bikaza kuba byisobanura. ni Unique TV mukiri kumwe, ngiye twabanye muri aya makuru ni Janvier Manishimwe. mwibutsa gukora subscribe, share na comment kuri iyi channel kugira ngo bijye bikugeraho.